thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain che bai le vek ule ole voina chon just mandan kan zir chho le anga just mandan hi lo om ve nual maya ata tol te ten kan zir chho don ani voina kan zir tur chu actions in the near future actions in the near future tun loka nakin loka thil thleng tur soinana just an mandan voina kan zir ho don ani hemi soidana hianin form pahnia oma pakhat na chuan subject plus verb to be plus just about plus to verb infinitive ani awm zia chu mizo chuan don chia ti na ne until nan we are just about to leave the house we are just about to leave the house in kan chua san don chia ti na ne heta hian we hi subject ania are hi verb to be ania just about ania chuanin to leave ani leta to leave chu verb infinitive anita a chuan hemi to verb infinitive nunga hianin keima ani na kan da du wat poimo rang rang ha kan da bel thai ani ti chuan entin na dang lia chuan she is just about to start the meeting she is just about to start the meeting atan don chia ti na ni heta hian she hi subject ania is hi verb to be ania ti chuan just about in aron chun zoma chuan to verb infinitive to start hi in aron chun zom lia chuan adang hi chu kan chun keima ni du kha kan da bel thai ani ti chuan a form dang le a pathan dang lia chuan subject plus verb to be plus just plus verb ing emo continuous form ing form aniang chu aron kal thaya ti chuan hemi hnunga hianin kan du kan thu soi turina amamo information dang ha kan da bel thai deuh kan da bel thai bokani ti chuan awm zia chu don chia ani ve thawa mizo chuanin afia lo mai thai amai ro chu hemi form ve thung hi chona ko tum taka chu thil kan ti tur kha kan tan kan lo tan ti towa kan lo tan towa amai ro chu kan tan na la rei lo kan tan na ala rei lo thu kha akok tel bokani he form hian he pathan hian entir na kalau peanga we are just leaving the house we are just leaving the house om zia chu in kan chua san don chia ti na ve tho ania amai ro chu heta hianin in hi an lo chua san tan to a hemi ina ko tum chu an lo chua san tan to a ti chuan kong ka te ten lo kal vek tua enge chua san turin thom novel pa anin bel vek tua phai khok ten bun vek tua kong ka pui kong khar pui kha an la khar lawa tiang vel an chua san don an lo chua san tan to ti kha akok ta ni heta chuan we are just leaving the house hian amai ro chu khata a chunga form pakhat zo ka chuan we are just about to leave the house we are just about to leave the house ani ta ne khata ve thung ka chuan an chua san don chia ani thawa amai ro chu an lo na chu an la chua san tan lo ani thom hno te pon len bel lawa chua san chu an chua san don tho amai ro chu hemi form ve thunga chuan ha an hunung zo ka hi chuanin an chua san tan to a an la chua san fel chi a chuang lo ani kha an lo na ni this one example dang le chuan she is just starting the meeting she is just starting the meeting heta hianin meeting hi alo tan deuh chi a alo tan to a amai ro chu tan na la rei lo lia introduction vel te alo tan chawa alo ti chawa ti kha ko ka ni amai ro chu achunga form pakhat zo ka chuanin she is just about to start the meeting meeting alo tan don chia tia khanin meeting kha ala tan lo ani ma se atan don chia ani kha an lo na ni a hemi form hi kan lo man tang kai ve theu ka bai se ya khati zong kha voina kan zer lai chu ni sela in zawain mang tha mo tui vek ule